Dalan, kinapudno ken biag. Diyos ko, sapay la ko ma. Tama ibatog iti na nga to apresyo dagiti bunga ti mulak anat natin. Tapno man ayunan ti urnong ko. Kenadamat maited ko kininanang. Kabagis. Antan tanamitim kamay. Apa yung karkarara ka? Isos, agbalin ka asan to no kasta. Anda kamat gayam dita asideg, Manong Bernard. Kawain, nangag kumanan ti minamag nga raramidam. Inton kon pagbiddo tanda kang agbala. Tane, isasaw kang agmaymaysa. Awan matidakas nga aramidak, Manong. Agkarkararagak lang iti apo. Tapno tarabayan, ken bindisyonan naklata. Adula amin lang iti ibagbagam. Manong, amin na parabor, aggap-gapo iti Diyos. Basta siya, pagtalinaedak latta dagiti sasauna iti biyak ko. Ket mamati ak, asong batan nan tumet lang dagiti kiddaw ko kenkwana, iti umno apanawen. Adto yung tikat-gatangam a soft drink, aalan kaanakan. Agyaman ak, Auntie Wilma. Ay, ato'y matibayad ko. Agyaman ak. Agtugaw ka dita at agmerienda ka. Agyaman ak, Auntie. Nagdagaan ngamin ti panawen. Isong agpalami isak mampay. Sakbay ngagsubliak man ni Jetalon. Katuan, nagdagaan mo't ngamin ngagpaiso ti panawan ita. Naimbag no saan ang maapiktaran dagiti mula tayo itinalabas a kinabara ti panawan. Ay, kiddawan tayo iti Diyos Auntie. Awan mati imposible kan kwa na, saan ka di? Sa bagay mo't kit de. Husto launay day tayin bagam kaanakan. Ay, inton maibus ko day toy. Agsubliak iti talon ko. Tapno malpas ko dagiti trabaho ki Jay. Ay, kaanakan. Katagan-anad kay Jay. Nang runa, kat sobra ti kinabara na ita. Wen, Auntie, kat agyaman ak. Ay, nabanuga ka nagapoy di talon, nanang. Nakaluto kayo ka din iti pangmalman tayo? Ay, kasano adi ka mabanog? Kano nagdagaan, mapan ka pa'y lang ijay talon. Apay, namnamaam ka deng at damagimulam kadagiti mulam anatang. Amumat asobra ti kinadagaang ita ti panawan. Ipapili mo ki den tinagmula. No di kakat utro. Mangnamnamaklat ta itinapintas nga apit, nanang. Adamot irigasyon na pangalak iti pagsibog ko. Sana bale, dandanin maapit dagiti mulak anatang. Kano naglaka ita ti presyo dagiti natang. Naimbag ano makabawi ka iti pan nakalugim idinapan atawan. Dakal ti kaasi ti apo kada tayo, nanang. Mangnamnamaak, adinak paayan kadagiti kiddaw ko kankwana. Ay, jakamukan ka. Day talatan ti bagbagham. Apay, napanaknakam ka day nga addapod no adyaws si kaalan. Wen, hanang, gaputa mariknak dito'y pusok nga da Diyos. Kan may sa, kanayon nga ipariknana ti panagayat na kanyak kas anak na. Jakamukan ka. Makamuka, no day tati kayat mo apatyan. Ngam no siyak ti sika. Agabrod kalaangan, ta sigurado abumak ng kadagaws. Amangan numaikasar mo pa yan nibet, akaayan ayat mo, numapasamak ti kasta. Bayan yung ta-abroad, nanang. Patsyat nga umasinsuak, uradak lang ditoy. Amuyo mat, tsak kabalan ti mayadayo kada kayo, nga ipatpatag ko itibiyag. Naimbag tanasangom pa itimay si marungkad dito'y balay. Nga oray makumikom ka ijay talon. Talaga ngayon sa parko timay. Kaputa na bayagmat nga minan adita nakapagsarita. Apay kasta tilangam. Kasla adda nadagsan apakarikutam. Anya nga minday taaya. Mabalin nga ibagam kanyak. Tabareng matulungan ka. Beth, mismo nga min akapamilyak dagiti mang dismaya kanyak. Kunada, apay kano nagmulak itinatang ita. Ibagbagada pa'y, analakan to ti presyo tinatang into nagapitak. Alan, sigud mo takas jay ti panagsasaudakan ka. Masakita naklat na ngamin. Suportaran da ko ma, takapamilyadak, ngam saan mo? Ala,
Baybay amlat ta idan. Ikararag talaangan, asapay ko matasaan ka amalugi iti panagapit mo. Tulungan na nagkararag. Tapagsayaatan tayo amin daytoy. Wan, Alan, agtinulong ta. Rumuarak, Alan. Isaramton to'y balay no rumuar ka. Sa dino ka diti papanan nyo, nanang. Ay nayunam man kit di daytoy kwarta kapag sugal ka, tamang ano kurang. Pasensya kayo, nanang. Ngamawan maitid ko kada kayo. Gaputa sa anak pa'y anak kalako kadagiti mulak. Agapit aktupay langin ton umay alawas. Dayta ka ti kunkunaken ka, Alan. Adayo ti asensuken ka no kasta ka. Agabrod ka langan tapno bumaknang ka. Imbagak matadya kaya ti agabrod, nanang. Ala, makaamu ka nga ron. Ano sam ti agdapel iti asen no malugi kan tumanan kadagiti nateng mo. Di yung amin ibaga akasta at mapasamak. Unay kayo maten. Malaikan na ko niti pagsugal ka. Taimnak man kit di agsugal. Dayta ti makapalagan iti biyag ko. Gaputan na ragsakak. Nang rona no mga baka. Agasan ta nakapurma ka, Alan? Di mo kunay na mapan kay jay talon mo iti kastalang, am? Saan, manong? Si Kamet. Apay ko mangagpurma ka mapan iti talon. Naggapo ako niti agsapay jay. Agsubliak manin inton malam. Inak pa'y makimisa, manong. Anya? Isapar mo pa lang ti mapan iti simbaan. Idinto tadanda ni mabalinan nga apitin ti mulang. Di ka kadbantayan, tapno di datakawin. Awan pa'y mati nagtakaw ka dagiti mulak, manong. Awan ti agtatakaw dito lugar tayo. Umay kakit di. Inta pa'y makimisa. Sakbay amapang kay jay talon mo. Ingkalatan. Jak masango ti mapan makimisa. Ado, ti pakakumikumak ita. Alagin din. Ingkan. Tani, nusya. Busy ak. Agtrabaho akit di tapno daras nga umado ti kwartak. Moyo, manong. Ipaay ti Diyos dagiti amin nakiddawan tayo kenkwana. Basta pagtalin na eden tayo dagiti sasauna, itibiyag tayo. Ay na, jak masango ti dumngeg ka dagita ngay bagbaga, mading ko. Ingkan, tamapanak mo ta ni Jetalon. Mataktak tangag padpada, nukas na ti bagbagam. Umay ka, Beth. Inta pa'y mangan iti restaurant. Sakbay nga agawid ta. No pa'y santa na makapasyar. Intalangin mangan. Sakbay nga agawid ta. Sikat ti makaam mo, Alan. Sigurado ka, amangan ta iti restaurant? Saan ka pa'y matlang ang nakaapit ka dagiti mulam? At dapay kwartak dito, oy. Ala, may kakit din. Inta pa'y mangan. Sakbay nga itulod ka iti balayo. Darasam Bernard, amangan no sumangpeten ni Alan. Intan, mapantan ilako dagiti naalata ka dagiti mula na. Tani, adulmot tanda ito. Ay, agburasak pa'y nanang. Di nang tumadlaw amaksayan ti bunga ti mula na. Ta, nagado. Kun may sa, mabayag pa'y asumangpet day jay. Ta mabayag ti misa. Anya mabayag? Kano may nga oras laan. Di mo amu gaputa saan kamot amapan makimismisa. Aya, ay alang araw din. Hintayon. Amang ano madano na tayo ni Alan nga agburburas iti mula na. Sabagay, ibagak nga imbagam nga agburas ta. Iso nga dakmet ditoy. Ay saus, dinakman isagmaksi ka. Malakit din, agsubli akpay ijay sugalan. Tanaabak aminan akwartak. Masapol ang makasubutak. Alan, umay kan, mangantan. Gimatang akon iti litson asidaan ta. Tanah nga bakak ijay sugalan itay. Sige lang, nanang. Mangan kayo latta. Madamdama akto na mangan. Kaputawan ganas ko amangan. Makamu ka nga raod. Ibatik latan dito iti sidaam. Aguray ka man. Apayakas lanan ditay ka ita. Adda ka di parikot mau. Adda nagtakaw kadagiti mulak ijay talon, nanang. Ha? Ay sus. Kunak no di na nadlaw. Sapay agapit ako nito no may alawas. Nagado tinaksay. Uray ko ma. No dagiti talaga amabalinan tinalada. Hanggang saan mait. Tabinuras da. Uray saan pa'y amabalin. Ay kwa.
Adda ka di atapam, no asino tinagburas ka dagiti mulam. Da kaya ti agatap nanang. Ikararagak latan, no asino man tinangaramid iti kasjay. Sana bali? Sukatan to ti apo dagiti napukaw ko. Naimbag abigat mo, Alan. Ada ka din ni Nana Lena? Sikamat gayam, Beth. Naimbagmat ngagsapam. Awan ni Nanang. Nasapa man in arimwar. Apay ka di? Anya ti masapul mo kankwana? Alan. Papaitid ni Nanang to'y bayad ti ginatang na abunga ti mais idi kalman. Awan ngamin baryana. Iso nga inutang na pailaang. Naglako ni Nanang iti bunga ti mais kunam? Katuan. Kunanamat nga inangkat na kano. Kan saan lang abunga ti mais tinlako na. Agduduma anat nateng. Iso nga impagarup ni Nanang nubunga ti mulam dagijay. Hangam, saan mo't gayam? O sige saan akong agbayag? Itin mo tulatan day takan ni Nanang mo. Sige, Beth. Agyaman ak. Adto'y Nanang. Kwarta. Inted ni Nana Berna abayad ka no tinlako yu amais idi kalman. Apay nga inted naken ka. Kunakmet ken kwa na nga inaktulatan singiran ija balayda. Angam na Alan, saan abo nga dagiti mulam tinlako mikin ni manong mo idi kalman, inangkat may, gaputa kayat mitag negosyaw. Awan matibagbagak akasta Nanang. Ngam amo ti Diyos ti pudno. Ket uray saan akong ngagsaludsod. Amuklatan ngaglibak kayo, Nanang. Alan, kablawan ka. Ay, natsamba ang tinangato a presyo dagiti natnateng kan mais amulam. Ay, dakkel mat itaan tinaglakwam. Wen nga rod, Beth. Mabayada kong dagiti nautang ko. Ken adda pa'y mainayon iti urnong ko. Naragsakak para kan ka, Alan. Angam, apay ngay akasla naliday ka. Ada ka di parikot? Di nakpakadanagan, Beth. Bannog ko la siguro da ito'y. Agyaman na ka. Gaputa imay nakpinasyar dito'y talon ko. Awan anyaman na, Alan. Agayan ayat ta. Isungat aramidak ti kastoy. Anya ti kumpisar mo, anak. Ala, ibagam laeng. Dumdum nga ka, kan dumdum nga ti apo. At ang amin basol ko, Father. Jakayat da ito'y ariknak. Ngam kas tao. Masakit anak met. Nang runa, kat mismo pa'y akapamilyak tinangaramid kanya kitikas jay. Tinakawan dak ti inak kan tikabsat ko. Isu nga uray jak ko makayat. Nasakit tinakam ko kadakwada, Father. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, anak. Tinakawan da ka iti anya. Tinakaw da dagiti bunga ti mulak, Father. Kat nasakit tinakam ko. Gaputa isuda pa'y akapamilyak tinangaramid kanya kitikas jay. Jak pulos ni namnama amaramid da kanyak tikas jay, Father. Amamo kan, anak. Kat amo ka. Natural lang dayta amariknam. Gaputa nasaktan ka. Ti kasayatan nga aramidem. Kasaritam ida. Amom ti rason. No apay an aramid da ti kasjay. Kat no agkid daw da iti pamakawan. Pakawanam kumaida. Gaputa inted ti Diyos ti dawat mo. Kat nakasagana ti Diyos amang ipaaypay ken ka. Kadagiti amin akid dawam. Apagsayaatan ti biyag mo. Agyaman ak, Father. Sige. Tungpalak ti balakad yo. Ay, nasaya at tasimangput kan, Alan, anak ko. Adda ni manong mo, Bernard. Adda na patag nga ibagamikan ka. Kasta nga paiso. Ading ko. Anya ka diti bagayo, Nanang. Ay na, mababain kami unay kan ka, anak ko.
Ammo mi anakadanon ken ka ti inaramid me. Ti panang buras may kadagiti ulam. Pakawanan da kami kuma. Basol ko, siyak tinang sugsug iti kabsat mo amapan agburas kadagiti ulam. Tapno adda ila ako may. Pakawanan na kating ko. Apalan ka ngamin unay. Gaputa oray saan mo akanayon nga asikasun ti mulam. Nang runa, nukas dya Domingo. Kat nagbubunas dalat ta. Nagadudag iti bunga da. Idinto ta siyak. Danda ni Jack panawan ti talon kong agpaiso. Agam, naimot latamat nga agbunga dagiti mulak. Aklo na ka nagsakit tinakam ko kada kayo, Manong Bernard, Nanang. Ngam di kayag danag, napakawan kayon. Kat sapay la kumatag, baliw kayon. Takas iti ko na ni Padre, tinasayat a tao, paraburan ti Diyos, iti ad-ado a bendisyon. Agtalinaed tayo, anasayaat, iti pada tayo, aparswa. Ken pastraken tayo ti Apo, iti biag tayo, tapno paraboran na tayo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panagdarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay basa ti Exodo Kapitulo 22, versikulo 22. Diyo iroroman ti uray siya sinuman abalo wano ulila. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Brando anak, si kapay lang ti makaamo kadagiti kakabsat mo dito nang runa ni Boy. Ang mga nutila man nun papapanan na. Unanang, sa dino ka diti papanan nyo, sardaman. Mapanak aglaba di tabalay da Mrs. Cruz. Isupay ti tangdan ko. Kaano kayo ngay asumangpat? Ang mga no pasado alas 9 ton anak. Numakaluto ka, mangrabii kayon ton. Kalpasan na, paturugan yun ti buridag akabsat yo. Unanang, di kayon agibat-bati iti makana para kanyak. Taijayak ton amangan. Adda inta da Mrs. Cruz kanyak nga itlog ti manok. Naluto dagitan. Isunton ti balunan nyo inton bigat amapan agiskwela. unanang, Say-sayatan nyo ti agiskwela ha. Tapno saan asayang dagiti balbalunan nyo iti inaldaw. Amuyo met no kasano ti rigat ko nga inayo. Manipod idinatay day di amayo. Si siya kon ti mangisaksakad iti pagbibiyag tayo. unanang, among miday ta. Agmay sakay laeng. Gaputawan kabagyan yu at tumulong kada kayo. No saan ko maanagsakit ken natay day di amayo. Ad ako makaduak amang isaksakad iti pagbiag tayo. Agan anos kayo kumaan, nanang. Kikagdanag. Tainton dumakal kami. Tulungan da kan tumat. Ay, agyaman anak ko. Mala, ingka agiskwelan. Anusan nyo, tibalon nyo. Nakaturugan ti buridak nga anak ko. Itrangkak tiri daw. Tainak gumatang iti bagas. Igatang kun titangdan ko ang naglabay di rabi iti balay da Mrs. Cruz. Ay, sapay la ko ma. Tasaan ang makariing adagos ni Boy. Kaslanang ko itay, nga agsangsangit ti buridak nga anak ni Soledad. Tinasayaat, ingkakitaan ti ubing. Sigurado, pinanawan man ni Soledad ti anak na. Anya ko matibibiyang ko dita, no di na mabantayan ti anak na. Syakit din ti mang bantay kan kwa na. Ay, jak kayat. Ay,
Isu kat amabain ni Soledad, amang italagkan ka iti anak na, takastaka. Kaslasaan ka mat anak iti kastang aramid mo. No kayat mo, sikan ti mapanmang kita. Adda aramidak. Anyan tulangan ti kunaan ni Soledad, no baybay anta ti anak na. Ay sus, bayam dita. Sumardeng tumilaang nga agsangit, inton sumangpet ti nana. Una yan ti aramid mo, si Soledad. Manang Perla? Dinakawagan iti manang. Taawan ti ipag ko akaskan ka. Ha? Manipod na balo ka. Kanayon kan arumwar iti rabii. Wano saan? Parbangon. Anya? Baybay ang matanda iti anak mo. Sana po no day tamanang. Agtrab-trabaho ak para kadagiti anak ko. Anya ti amok ngay. Amangan no makisinsinnarak kadita iti lalaki. Bumulod man iti bagasyo no adda, Tata Matyo. Adamot kit di Soledad. Manwa kilo ti buludan. Uray 5 kilo laang, Tata. Sukatakto yun ton makagatangak. Ay no kayat mao, umay ka no bigat. Nagdalos ka dito'y paraangan ti balay. Tata? No madalos am lakit de iti lasod ti 2 nga oras dagiti ruro out. Umanayan akasukat ti binulod mo abagas. Tangay, awan amo ka pangalaki ti pagbayad ko. Sige, mayata kon, Tata. Umayak to agdalos. Sige, tapno makatulong akmetken ka, Soledad. Ay sus, pinanawan manen ni Soledad ti anak na, badong. Napanan na ngay. Sigun iti nakakita, adda kano ijay balay da Tata Matyo. Anya ngay tararamidan na ijay. Diyak man mo. Manipod na balo. Saanen nga agtalinaed di takalapaw da. Siguro, agsapsapol iti lalaki. Si kahamat Perla. Tila ibagbagam kan ni Soledad. Ay, piman, tanabalo ni Soledad. Kailiw na siguron ti asawa na. Anya? Iso apasaray rumwar iti rabi. Wano saan, iti parbangon. Ay na, di mo kunain. Akas tatigagara na kan ni Tata Matyo. Anya ngay ti ammo tayo, kat balo mat dayjay alakay. Nanang, apay nga agsangsangit kayo? Ne, adda ka mat gaya man anak ko. Sa anak nga agsangsangit, napuling anak laeng. Saan kayo nga aglibak? Itay kayo pa'y apinalpaliiw. Kuang amin anak. Nangag ko amin as sinasao ni Antim a Perla. Anya? Nagalas ti pa nagsasao na may papankanyak. Nanang? Numabalin ko la kumabagkatan ti kalapaw tayo. Tapno iyalis kun iti adayo. Tapno madayo ak iti karub akas kan kuana. Kapo takas tantar arami din ti pagmukan ka. Baybay amatan ti bagay, Soledad. Ay saan? Di mo itulog. Nagruna katanda anak mau. Kas lang amin awanan Sir Serbik pa'y nga agbibiyak, Tata. Mada. Nagruna ka dagiti anak mau. Tikit di aramidam. Agpukis ka. Agbado ka itinasayaat. Tata. Saan agapaw, tada parikot mo ke baybay amon ti bagay. Ibagakan ka na ito, ya. Taimbilang kamatay nakasla anak kao, Soledad. Agyaman ak, Tata. Kasapulak at talaga ti pamagbaga kanyak ti maysa nga ama. Uwen, aramidak timbagayo kanyak. Nakita yung ka din ni Soledad, Tata Matyo. Nagpukis man. Amok. Apay aya. When takas lang amin agpaspasirpat manan. Anya? Sa bagay, nabayag matbasitan anabalo. Ay, piman abalo. Perla, irurumun mo man ni Soledad kapot tamay sa abalaw. Saan mo, Tata? Ibagbagak lang ti mapalpaliw ko. Ay, maditikas ta.
Kaputa nakitam arumuar iti rabi kain parbangon, ibagamaw nga daaramid na, ha? Tata, Ay na marigrigatan jay tao ang mangisaksakad iti pagbiag da kadagiti anak da iti dayti kasinsin mo. Imbis at tulungan, iruruman mo may. anya? Lumakayahon. Napanunot ko nga ipaaywan ka na kayo ti garden may ti anak ko. Napia nga da anak mo may sabaraw. Ison ti katulungam. Agyaman tata. Makita kahit kaslamet ken kakagaget ti anak mo. Iso mamati kadiyon to baybay ti garden. Di kay agdanag tata. Aramidon mi ti amin akabailan mi amangaywan iti gardenyo. Agi amanak. Ada mabasit abalay ang mabalin nyo ang pagyanan. Tapno di kay marigatan, solidan. Kasla pumimpintas ka, Soledad. Anya? Wano, talagang addamang papapintas kan ka lalaki. Sa bagay, barang addamat makasirpat kan ka nga oray lakay. Tinapatag baknang. Aglablabos kan man ang perla. Apay akas na ti ibagbagam kanyak. Gapo ka di taamom abalo akon. Oh, saan kit dinakas na? Nang runa, kat nakaar-arjud ka itan. Sardangan na kon man ang perla. Ta saan nakapakpakanan. Anya, tanya ti pagkunkunaam iti bagim. Sika ati awan babain na, kunamlano asino ka, idinto ta umut-utang kayo laeng mat iti kanan nyo. Sardangan na kon, ta saan asika timang pakpakan kanyak. Nanang, dito'y tayo langan bakan ti abalay dalolo matsyong agyan. Panawan tayo ti kalapaw tayo. Wan anak, kastamot ti aday ti panunot ko. Sana bale, tamayat mo't dito'y. Una, isumot lang. Sulardaan ti perla, tinakaipatakdaran ti kalapaw tayo. Ipasnag tayo laangan ti makitrabaho iti garden ni Tata Matyo, anak ko. Una nang, mayat ti apit da dito'y agarden. Kat sapay la kumay ti apo, tabindisyonan na dagiti mula tayo. Iti kasta, makalungaw tayo mat. Sapay kuma, anak ko. Maya atay nagitain sangpet mo nagduduman at natang Linda, anak. Nagapo akit ayan danana Soledad. Mula dadagita. Ay indag saya atay. Ay nagmaya ti apit da. Kunak tumay. Nagagat da. Ado a klase tinatan kan prutas ti mula da ijay. Ay kasta. Ay nasaya at nga ron no kasta anak ka. Kasta ate kayat kaw. Nalaing agmula ni Manong Brando ngamin. Ay pudno day ta. Ay nasingpet pay. Ken natudyo day jay iti inada. Kasta ka di, tatang? Nadlaw kaw asaan pa'y ama nagpasyar. Trabaho lang nga inaldaw into na rin na. Wan nga ro, tatang. Isu ako nak. Aging ga iti kayat da. Isu dalatan ati manggamulo iti garden ta. Ne, apayin nga'y bagat. Maulawak matan. Itay pa'y bigat akastoy ti marikriknak. No kas nga rod, ipandakan iya ospital. Ay na, saanen. Di kayag danag. May katumat lang dahito inton madamdama. Amang ano dadakas ama pasamak kan kalakay. Di kayag danag kunak met. Kabalak dahito Sige, mapanak mampay di talikudan. Kayat ko jay. Sige nga rod. Dito'y kapay, tainak mang kita iti mabalin a pangiluganan kan kaamapan iya ospital.
Kayat mo man no saan, talaga nga ipankay di ospital. Kasta tinapasamakan ko, tata. Nadanon mi anak kaidda di talikod ang tibalay. Takuna na akay kayat na tagtugaw di tananalamlamis. Kamkas jay matan tinaabutan mi. Inpan mi di ospital. Ngam talagang awan. Ay, yan. Nakasaksakit na ito pasamak, tata. Kasano kami kadagiti anak ko. Ket ikagumaam tawan meten nila kay mo. Kasano nga taitan. Agbalin ka na timker. Nagruna tadanak mo. Awat ti mabalin tayaw tatalaga di talaang ang tinaykendeng apagpatinggan ti biyag ti asawam. Kanya nga rod ngay. Amin tayaw ket ditamot ti pagturungan na. Day talaang, tay muna nila kay mo. Kasano kami kadagiti anak ko. Kasano kami. Natayin ni Badaw nga asawa ni Perla, Soledad. Ha? Anya? Maitabon ka naw, kalpasan ti talungal daw. Agyaman nak iti panang ipakaamuyo kanyak tata. Mapanak tumat. Muwen, tauray kasjayken ka ni Perla. Ingkalat tamot dumaray iti panakaitabon ti asawa na. Tapno awan mo't makunkunana keng ka. Uwan tata Matyo, di ka agdanag. Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kadakwada. Nasayaat. Total, awan mo't kinapudno na ti amin asasawan na ken ka. Brando! Husto pa'y day tar aramidam. Umay ka pa'y agina na. Ha? Linda? Sigamat gayam. Umay ka. Ading niya ko ang merienda. Agmerienda ka pa'y biit. Nakababain pa kan ka, Linda. Si kapayin ti imay dito'y anang yag iti merienda. Awan ang yaman na. Basta si ka. Anam, madanaga na, Linda. Huh? Dudwa talang dito'y. Awan ni nanang. Oray ni tatang mo. Napanda na kipamunpon. Man ano ko ma? Katagayan ayat tamutan. Amangan, no ada makakita ka data dito'y. Kat, maamuan dati pudno. Saan na bali? Tagpay sumat. Sa bagay, gusto ka. Awan matdakas nga aramigan ta. Adda kayo matgaya man tatang. Kinapudno na. Itayak pa dito'y balay, anak. Nagawid ak adagos, kalpasan ti tabon ni Badawng. Ha? Sa dino ka di tinapanam itay bigat, kapay nga itakalaang. Ay, kwa, tatang. Nagapuwa ki ayan ni Brando. Napanak nagpasyar. Ay, agpuno ka man kanya. Ada nagkinaawatan niyaw ka ni Brandaw. Kwa, tatang. Sa bagay, kaya't kau ni Brandaw ngagbalin na manugang kau. No, bilang agpaiso ti atap kau. No ibaga kada kayo apod no ti atap yo kada kami ka ni Brando, tatang. Agungot kayo kadi? Tatagasawan dagiti anak ta Soledad. Ited kun kadakwada ti may nga ektarya agardin kau. Kat manipod ita, kabukbukudan dan nga agasawa ti amin ama imula kan maapit iti gardenda. Kat pagyamanak unay, nang runa kat kastuyak mo't. Awan apulos ti maited ko apang rugyan ni Brando nga anak ko. Di mo ko na inday tabalayan. Di kinagagat ni Brando nga agtrabaho. Iso ti punan na. Tapno agprogresaw ti biyagda. Ay, sapay la ko mga rod. Tanasalun at daakan ka na yun. Kumusta kan? Ipagperla? Kastilat ta, Soledad. Kinapudno na. Maikawa ak gapo iti kaawanan ti asawak akatulungak.
ipag. Marigrigat anak amang isaksakat iti panagbiag mi nga gina. Kastoy gayam ti karigat ti mapukawan iti asawa. Pudno anarigat. Amok da ita. Gaputa na padasak. Kat ita, balo ka matan. Kan naulila matan dagiti anak yo iti ama. Maawatan nakmat siguro itan. Pakawan anak, solidad. Daytoy siguro ti supapak ti kinadakas ko idi kada kayo nga gina. Pakawanin na ko. Di ka kumagsangit, ipagperla. Kinapudno na, nabayagan nga awan kanyak day, chay. Kan may sa, jak ugali ti agimula iti sakit tinakan. Agyaman nak, solidad. Saan akas laka na ti mapukawan iti asawa? Ngam aganos tayo. Kang runaan ti amin. Agkararag tayo iti Diyos. Husto ka, solidad. Katagyaman nak, tadi ka nagimula iti sakit tinakam mo kanya. Ikari, agbalin akon anasayaan. Gaputan na ka amiris akon. Di ka mang pasakit itirik na ti kaarobam, tati Diyos, amo na amin agaraw kan panunot mo. Tulungam kit di ni kaarobam iti kanito ti pagkasapulan na, tapnos supapakan to ti Diyos ti kinaimbag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ilyesya Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 12, versikulo 27. Saan ang magunod tinasado ti tarigagay na, ngam kinabak nang ti magunod tinagagat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anita, kayat ko alabaam amin dagiti kawasmi. Adda aminen dagiti kasapulam ije paglalabaan. Sabon ken fabric conditioner. Wan madam, di kay agdanag, tasaya atot taglaba. Ala, makaamukan ha. Mangan kan tulatan dito balay. Adamot tan timakan ijay kusina. Wan madam. Ngam pangaasim, tainawam to tinanganam. Kaadwan ngamin apanawam latan ijay lababo tinanganam. Katsyak pa yun timangin naw. Saan itan, madam? Agin nawak tun. Sikalaang ti adda dito balay. Iso adi ka agpaspas trak iti uray asinuman. Matumpal, madam. Naala, agrobwata kon tarumwarak. Saya atem ti panaglabam. Jak kayat anaangot tumanen ti labaam. Wen? Wen, madam. Saya atok to ti aglaba. Nagmayatan ti kastoy abiyag. Agmay-may saak di ti balay da dunyaan nang. Agbuyak man kit di iti TV. Kaninak mangala iti merienda ak di ta kusina. Agbuyak iti TV kat agmerienda ak. Inton madamdaman ton nga aglaba ak. Anita, agbuybuya kamat gayam iti TV. Nakalaba ka din? Ay, saan pa'y, madam? Inak to aglaba inton malpas ko apuyaan da ito'y apelikula. Anya, kayat mo asawan, idirim mo arak itay alas 8 iti agsapa, inrugim mo tan tinagbuya iti TV. Ay, uwan nga road, madam. Anya ti orasan? Alas 2 iti malam. Nangal daw kakadit? Uwan, madam. Nalpason. Ngam, inawak to inton madamdama ng anak.
Agraman na nga nam, di mo pa ininawan? Inawak to, inton malpas ko day ti buy-buyaek, madam. Feli, sika man langan ti ayabak akatulungak dito'y balay. Nga uray agad-adal ka. Ha? Madam, Agyan kan dito'y balay. kasano ka makatrabaho, madam, kat agad-adal akmat. Saan ka apagtrabahon iti ado? Agriing ka iti masapa kat agluto ka. No sumangpet ka iti malam, agluto ka. Ken aramidam ti mabalin mo nga obraan dito balay. No kasta, sige madam. Pagyamanak unay no kasta. Tapno saan akong nga gababang pay. Dakkalaban nagkanyak ti panagyan ko dito'y balayo, madam. Oha, ala nga rod. Ingka alaan ang dagiti gamit mo. Ta dito'y kan balay nga agyan. Adamot tay silid ti sigod akatulong. Ijayan ti silid mo. Wen madam, agyaman na. Bakit? Agaw ka man ta mga anak. Anya, mangan ka. Naibusan ti inlapoy kun si daan. Ne, apay ngay? Didak intadan? Pinulutan yung mat ngamin ti si daan adad duma. Imbis nga adda ko si daam. Kanada ko mapay para inton bigat. Yan niya kamatan. Ilutuan na ko na. Anya nga iti ilutok. Manulaang mat jaintan mo itinapda iti sweldom. Inggatang ko laang iti bagas. Kantay sindami, kantay pinulutan nyo. Ay, salbag gide. Impa inumumot ngamin ti sweldom. Na. Agasam nga'y tamano a case of beer ti ginatang mo. Inlibre man ang dagiti padam asanger a kakaaruba. Nala, ikan na kon iti innapoy. Innapoy latan ti kanak. Ure awan sidak. Awan nga rudan, agraman innapoy, na ibusan. Madam, apay ngay adina kun ay ayaban nga aglabakan agdalos ti balayo. Kasapulak ti kwarta, madam. Awan igatang ko iti bagas mi. Sino katankan akas babaunak. Gapo, tasadot ka. Ha? Sobra ti kinasadot mo. Saan pa'y anadalos ti labaam? Tay naudi alinabaam kat impalabak manen ka ni Feli. Gapo, tanaangot. Kurang iti sabon, kan saan anagawgawan iti husto. Ha? Nagadutay powder asabon. 2 kilo dayjay tadakkel asupot. Ngem 1/4 laeng tinatda. Imbag ko ma, no nadalos ti linabaam. Angem saan mo?